iyi ni Galaxy TV online Rwanda, tukaba tugiye kubabwira ku buzima bw'imbwa. Ikiganiro ni izina ry'imbwa mu Rwanda. Mwamwarigeze mwumva izina ry'imbwa mu Rwanda? Nyirwa Placide Clavier, mbaye ikaze mu kiganiro. Ahasaga mu 1811 nibwo izina ry'imbwa mu Rwanda ryavuzwe mu Rwanda. Ahangaha hari cyari cyabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ingwe zari zamaze kuba nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda, maze zigaragambanya imbwa zose zirazimira. Aha zahereye muri Gatsibo, maze imbwa zarimo zicyumva umumuro w'ingwe, zikubwa imishwaro maze zerekeza Uganda. Mu Kanyango zimaze kugera Uganda zisanga birakomeye, zisanga ingwe ni nyinshi cyane, mu parike zaratorotse zerekeza muri Chad. Imbwa ishobora kwiruka kilometero 600 byibuza mu isaha itararokoka. Ibi bintu nawe urabyemera ukoresha ubwenge bwawe. Harimo imbwa z'imbwa akazishatu, batazi imbwa z'imbwa akazi n'imbwa ishobora kubwagura izindi mbwa maze imbwa zikororoka. Hakaba imweru mu ebyiri zari zishinzwe gutanga umusaruro muri izi ngizi, zigatuma ibwana biba byinshi, imbwa zikongera zikagaruka mu Rwanda. Ku mpaka wa Kagitumba mu hasaga mu 1926 nibwo imbwa zongeye kwihembera. Zari imbwa zigeze muri 500. Nge ndi Placide mfatanyije na mugenzi wanjye. Ikiganiro ni ubuzima bw'inyamaswa.